Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in danes bomo govorili o make-upu brez pravil. Pravzaprav bomo govorili o blagovni znamki NYX Professional Makeup, ki že od svojega začetka poudarja vašo kreativnost, individualnost, avtentičnost in tudi eksperimentiranje. O vsem tem bomo danes govorili z našima gostjama, sicer pa bo v ospredju predvsem tudi naraven videz naše kože. Naraven videz naše kože kljub temu, da se mogoče soočamo tudi s kakšno kožno nepravilnostjo, v mislih imam predvsem akne. Že nekaj časa nazaj ste si DM-ovke in DM-ovci zaželeli, da bi se več govorilo tudi o tej temi, sploh v povezavi s pravilnim nanašanjem ličil, in mi smo vas seveda slišali, zato danes v našem studiu res pozdravljam dve izjemni gosti, ki bosta imeli za vas same informacije iz prve roke. Vrhunska mojstrica ličenja Ivana Lončar in pa vplivnica ter odlična poznavalka ličil Ema Beganović. Živjo punci. Hvala za povabilo, ja bom kar takoj rekla. Res, ko bi čakam, da začnemo, oziroma smo že začeli DM Live, ker meni je tale tematika pisana na kožo, dobesedno. Dobesedno. Hvala na pozivu, veselim se odkriti vam neke svoje trikove. Tako je, Ivana prihaja iz sosednje Hrvaške, tako da bomo vmes seveda kakšno njeno besedo tudi malo povzeli, sicer pa mislim, da se bomo čisto lepo razumeli, kajti dekleti sta pripravili tudi postopek mazanja. Namreč Ivana je danes namazala Emo in to smo vse lepo po korakih posneli, tako da boste lahko iz prve roke spremljali, kako so vsi te postopki potekali in pa predvsem na kakšen način sta uporabili izključno in samo NYX-ove izdelke. Zdaj mogoče za začetek punci, kako bi vsaka od vaju opisala svoj odnos do ličenja? Pravila ali popolna svoboda? Jaz bi rekla, da sem 100% sredina. Torej, po eni strani imam pravila, ker imam tudi akne in se držim neke rutine, po drugi strani pa tlele pridejo moje oči, pa ustnice in tukaj si želim, da nimam nobenih pravil, čim več barv, čim več bleščic. Odlično. Ivana? Pa moj odnos je dosta nekako intuitivan, naravno da pratim pravila, volim ih, služe nekakvoj svrsi, ali isto tako pravila služe tu da ih i kršimo. Tako da mislim da je kod mene, u mom slučaju radim i sa klijentima, uvijek taj nekakav balans između pravila i slobode i mislim da je sloboda zapravo ta koja daje onda tu još dodatnu ljepotu šminkanju, ali pravila nam služe tu, uvode neki red, trebamo znati zašto nešto radimo, da bi znali zašto nešto bi možemo kršiti ili jednostavno maknuti. Torej, če na kratko povem, Ivana pravi, da moramo najprej dobro poznati pravila, da jih seveda potem lahko kršimo in tudi gremo mečkeno ven iz okvirjev, ne nazadnje pa se seveda prilagaja željam svojih strank. Danes se je prilagodila seveda tudi koži naše Eme, kako je to naredila, bomo kmalu videli in mogoče še to se tudi sami soočata s kakšnimi nepravilnostmi na koži, malo smo že namignili na tvoje akne, Ema. V bistvu, lahko bi bila tele 3 dni, ampak nimamo toliko časa, tako da jaz v bistvu se s svojimi aknami soočam že tam od 10. 11. leta, zdaj imam poudarek na skoraj 23 let. V glavnem imam več časa aknasto kožo, kakor čisto kožo in bili so dobri dnevi, bili so pa tudi slabi dnevi in nisem se res nikoli toliko stresirala, da se moramo 5. zjutraj zbuditi, se našminkati, ker drugače bom šla iz bajte. So bili pa v bistvu bolj te slabi dnevi povezani z mogoče nekimi velikimi dogodki, kakor maturanski ples, v leta. Gremo samo s puncami ven, ker ti opazuješ svoje prijateljce ali pa tudi na socialnih omrežjih, kako se one našminkajo, ta v bistvu rutina je čist drugačna, kakor rutina na aknasti koži. Tako da v bistvu jaz sem si želela tudi, ko sem začela snemati, sem imela največji izbruh aken in temu so tudi komentarji negativni sledili. In v bistvu v teh negativnih komentarjih sem tudi prepoznala punce, ki se tudi soočajo z aknami in so mi napisala, pač ti meni res ful pomagaš pri temu. In hotela sem postati glas za njih, hotela sem reči, ta v bistvu te akne niso noben problem, ampak so kvečjemu izziv. To ni nekaj, kar me definira, ne? Ne, definitivno ne. Kako pa je pri tebi, Ivana, si imela kdaj kakšne kožne težave? Ja, recimo nisam imala problema sa aknama u nekakvom pubertetu, osnovna srednja škola, nego tek kad sam došla na faks u nekakvim ranim 20-ima sam se počela boriti sa aknama, ali sam imala jako izražen seborejčni dermatitis koji je bio popraćen sa tim aknama i to što si ti rekla, jednostavno rutina koju su moje prijateljice, sestre i bilo ko u mojoj okolini koristile, za takvu kožu nije odgovarala. Ja sam morala sebi pronalaziti neke načine koji meni funkcioniraju, nekakve nove
nisu to novi pokreti, nego prilagođeni pokreti, prilagođene teksture kože i jednostavno potpuno drugačiji pristup. Koža koja ima ili akne ili nekakve dermatitise, generalno oštećenu barijeru, zahtjeva i drugačiji pristup, ali je meni, evo, u pubertetu sam bila nekako lišena toga da se borim s tim i onda u nekakvoj ranoj odrasloj dobi sam izgledala kao da sam u pubertetu. Torej, Ivana je imela težave s kožo nekoliko kasneje, a ne, torej poleg aken tudi dermatitis. Tako je, seboreični. Seboreični dermatitis. Vemo pa seveda tudi, a ne, da se lahko z aknami srečujemo tudi v kasnejših obdobjih, tudi ko nastopi perimenopavza in podobne, a ne, hormonske težave oziroma spremembe v našem telesu. Zato seveda ni nujno, a ne, da akne povezujemo samo z neko mladostniškim obdobjem. Vsekakor pa se veste, danes je odprta tudi klepetalnica. Če se slučajno najdete v kateri od teh tematik, je ta oddaja danes vam pisana na kožo, lahko zapišete tudi kakšno vprašanje. Danes tukaj dve, res bom rekla, mojstrici tega področja, ki vam boste lahko svetovali tudi iz prve roke. Če se zdaj mogoče še malo usmerimo na današnje odlično orodje, to so izdelki blagovne znamke NYX. Kaj vaju navdušuje pri ličilih te blagovne znamke? V bistvu, jaz sem se prvi srečala z NYX-om že v srednji šoli. Moja prijateljica je kupila tisto njihovo originalno, zelo barvito paleto. Naredile sve en tak Halloween make-up look, sve se slikale. Tako da v bistvu imam lepe spomine. Spominja me res na neko najstništvo. Pa tudi, ko boste prišli v DM-a v njihov kotak, boste videli, značilne so barve, značilne so bleščice. Vse je toliko lepo obarvano, pakiranje, tako da barve, ja. Ja se sjećam kad se NYX prvi put otvorio u Zagrebu, ja sam stajala u redu, mislim da sam čekala jedno 3 sata da dođem na red unutra, da mogu samo isprobati te proizvode, jer do tad zapravo sam ih samo gledala kroz YouTube, kroz influencere, youtubere, nije bilo dostupno kod nas. I ono što se meni posebno sviđalo kad sam se počela baviti šminkanjem, to je jedan prije svega zapravo jako skup sport. NYX je bio jedan od rijetkih brendova koji je nudio sve. Jako puno boja, jako puno nekakvih različitih tekstura, zanimljivi dizajn, a vrlo pristupačan, pa sam zapravo sa NYX-om jako puno tog i vježbala. Tako da je meni nekako NYX od početka sa mnom i jako mi je drago da se sad ponovno vratio. Torej, tudi Ivana pravi, da ima z blagovno znamko NYX zelo lepe izkušnje. Prvič, ko je želela preizkusiti njihove proizvode, je na njih čakala kar 3 ure. To je bilo takrat, ko se je pač v Zagrebu odprla prva fizična trgovina z njihovimi izdelki, sicer pa prisega na njih predvsem zato, ker imajo dobro razmerje med ceno in kvaliteto. In glede na to, da vidim, da imam tukaj dve navdušenki nad blagovno znamko NYX, mislim, da je čas, da spoznamo njihov prvi izdelek in navdušimo tudi vse tiste, ki mogoče danes za NYX slišite prvič. To je tekoči puder Make 'em Wonder. Torej, prvi izdelek je pa tukaj le pred nami, torej v odtenku Natural. 12 odtenkov je tako veliko, da boste zagotovo lahko izbrali tistega, ki vam najbolj odgovarja, no ampak se tukaj pa zdaj tudi srž, večkrat srž problema. Torej, kako izbrati pravi odtenek? Večno vprašanje, pa verjetno tudi, če se bomo čez 3 leta spet usedla za to mizo, bomo začeli z istim vprašanjem, če bomo govorili o podlagi. Torej, kako izbrati pravi odtenek zase? Uvijek vječno pitanje. Ja. Najjednostavniji način kad dođemo u drogeriju, da odaberemo nekakve 3 nijanse koje su najsličnije našem tenu i da ih isprobamo na čeljusnoj kosti. I onda nijansa koja nam se najbolje stapa i sa licem, ali i sa vratom i dekolteom je ta nijansa koja nam odgovara. Naravno da bi bilo najbolje da to probamo na dnevnom svjetlu, da to sad nije neko zagušeno, žuto, ali definitivno više nijansi isprobati i vidjeti koja nam najviše odgovara. Bitno je uskladiti i dekolte i vrat sa ostatkom lica. Jer ako usklađujemo samo sa jednim dijelom, bit ćemo ili presvjetli ili pretamni. Torej, 3 odtenke različne tukaj nekje na ta jawline, ki ga imamo, in potem gledamo, da se te odtenki čim bolje zlivajo, tako z našim dekoltejem, kot tudi vratom in obrazom. Če se le da na dnevni svetlobi. Kaj pa ti, Ema? Jaz sem tele kar pustila njej besedo, ker v bistvu se lih dan spoznale, kaj je moj undertone, podtone, vse te informacije, ki jih slišiš na internetu. Mi je tudi rekla, da imam v bistvu malo zelene barve vse, kar me je šokiralo, tega nisem vedela. V bistvu je to meni vedno v kupovanju
pravega pudra predstavljalo velik izziv. Tako da sem res vesela, da so to danes razrešile. No, zdaj pa bomo videli še nekaj zelo zanimivega. Ne? Videli bomo, kako je Ivana nanašala podlago na Emino kožo, kako je nanos tekočega pudra na aknasto kožo vendarle nekoliko drugačen v primerjavi, bom rekla, z neko normalno do srednje mešano kožo. Kaj bi rekli, da je tista specifika, Ivana? Definitivno pokreti i količina proizvoda koja se nanosi. Kod kože koja je sklona aknama definitivno ne smijemo raditi samo jedan sloj pa da je to sad puder, nego idemo u više tanjih slojeva. Pokreti su više tapkajući jer ne možemo kao na nekim drugim kožama samo razmazivati taj proizvod i isto tako je bitno obraćati pozornost, pogotovo ako radite sa klijentima, da li klijenta boli to kad mu stavljate proizvod. Danas sam te baš bila i pitala da li te negdje boli. Večkrat me vprašala, če me boli, ker sam imela res I isto tako kod kože koja je sklona aknama i osjetljiva, najčešće se dešava to da zapravo na području gdje su te akne, pa je onda to friško i samo što ne izađe, da je tu gornji sloj kože malo oštećen. I onda zapravo trebamo raditi na taj način da mi lijepimo, tapkamo taj proizvod lagano, ne pritišćemo baš jako, nego lagano i na taj način idemo kroz cijelo lice. Nešto to možda je sporije, ali najzdravije i najsigurnije za takvu kožu. Jane, jaz sem zdaj svojo tehniko. To hočemo slišati. Jaz sem svoje tehnike, ker vseeno imam že več kot 10 let akne, tako da nekaj sem ubrala. No. V bistvu jaz vzamem puder, ga dam na prste, razmažem in vem, da se make-up artisti tukaj ne bojo strinjali, vključno z njo, ampak v bistvu jaz vse nanašam s svojimi rokami. Jaz prisegam na svoje roke, kakor sem rekla v svojih videih, v bistvu poročim svoj obraz z izdelki. In nanašam v bistvu zelo tenek sloj, da v bistvu potem, kakor piše na izdelku, oziroma kakor vemo, da je zelo buildable, lahko prekrijem akne do te mere, da ne rabim dati čez cel obraz fasade. Torej naredimo tanek sloj in potem tam, kar res rabimo, oziroma tam, kar jaz rabim, nanašam s čopičem najrajš, pol ne uporabljam več rok, torej izdelek, ker je puder zelo buildable. To se pravi, puder lahko plastimo, samo še to mi povej, ko nanašaš z rokami, ali tapkaš ali mažeš? V bistvu, ja, jaz mažem kakor, da bi kremo mazala, kar vem, da se res ne bi strinjali vsi, ampak res, jaz imam tako občutek, kakor da imam najbolj naravno kožo na celem svetu, če jo v bistvu masiram kakor kremo. Skratka, očitno smo z današnjo temo zadeli glavico na žebljico, žebljico na glavico, kakorkoli, kaj pa za prekrivanje kožne rdečice. Prvo vprašanje danes, hvala lepa in pa seveda lepo, da smo skupaj in da se gledamo. Kaj bi rekla? To se pravi za prekrivanje kožne rdečice. Za rozaceju? Da. Pa isti princip kao kad pričamo o dermatitičnoj koži i isto tapkat. Jer ne trebamo nanositi veliki sloj. Rozaceja je samo kolor korekcija. Najčešće nema tu nikakvih nepravilnosti. Jednostavno nanijeti proizvod u tankom sloju. Ukoliko pretjeramo, možemo pošpricati ili sa setting sprejem ili sa tonikom i recimo najčešće na području gdje nam je aktivna rozaceja, nakon nekog vremena kad smo nanijeli puder, ako smo ga nanijeli premalo, onda ona krene lagano izbijati. U tom slučaju onda možemo ići sa korektorom samo na to područje gdje nam ponovno izbija, ne na cijelo lice. Tako da to je nekako moj savjet za rozaceju. Zdaj, veliko mladih deklet, pa verjetno tudi njihovih mam, skrbi, a lahko puder zamaši pore, a lahko dejansko puder še dodatno poslabša aknasto kožo. Zakaj je ta puder vendarle primeren tudi za nečisto kožo? Je, lahko ga uporabljamo. To se pravi, kaj bi rekla, kaj je tukaj pomembno? Predvsem verjetno to, da damo potem izdelke dol. Itak. V bistvu, jaz mislim, da čez čas vsi ugotovimo, kaj so te naši triggerji, kaj v bistvu povzroča naše akne in na podlagi tega potem tudi izbiraš svoje izdelke. Itak, najbolj pomembno je to, da jih tudi pravilno odstranite. Jaz nikoli v življenju, lahko priznam, nisem šla spat z make-upom, to je res greh, tako da rečem. Tako da ja, v bistvu pa jaz make-up na splošno vidim kakor nek sloj. Ti v bistvu daš nek zaščiten sloj na svoj obraz. Jaz se potem, če sem se to potrudila za ta make-up, tudi če bilo samo 15 minut, da sem ga delala, meni se zdi pa brez veze, da bi si stiskala mazole, pač ne pride v poštev. Ker pa, ko imaš samo skincare gor, pa res vidiš vsako pikico in si tako, ja, to pa zdaj stisnem. To se pravi, bi lahko rekla, da na nek način to, da nosiš puder,
je tudi zate kot neka maska, ki se jo potem ne dotikaš, kar je seveda dobro, ne, ker nobene problematične kože, mislim, že kože nasploh čez dan z umazanimi rokami, absolutno, če se le da ne dotikajte, a ne, če pa imate še kakšno problematiko, pa samo še toliko bolj bodite pozorni na to. Zdaj, če nekako rečemo, da smo poenotili te naše kože, da smo prekrili nepravilnosti, je čas še za okvir našega obraza, to pa so seveda obrvi. In ko govorimo o obrveh, ne moremo mimo must have izdelka, to je gre za obrvi The Brow Glue Crazy Lift. Torej, kaj ga odlikuje? To što je najbolje. Šta? To što je najbolje. Zato, ker je najboljši, pravi Ivana. Zakaj je najboljši? Pa definitivno je to proizvod i gel za obrve koji drži i onu najdeblju dlaku, one žičane obrve što ja kažem. Ono što primjećujem u radu sa klijentima je zapravo da ga žene na svakodnevnoj bazi ne znaju koristiti. Njega je potrebno koristiti u svim smjerovima u kojima raste obrva. Znači i prema gore i prema dolje, i lijevo i desno, ovisno o tome koliko je debela ta naša prirodna dlaka. Vidimo sad ovdje na primjeru. Potrebno je proizvod nanijeti cijelom dužinom i onda ga iščešljati. Ako nanesemo previše, onda još malo duže iščešljavamo i zapravo na taj način mi radimo sebi nekakav oblik kojeg mi želimo postići, odnosno manipuliramo tu obrvu. I definitivno takvom tipu proizvoda treba dati vremena da odradi svoje. Znači mi ga nanesemo, zalijepimo tu obrvu, ali on treba odraditi, treba se posušiti da uopće bude u svom punom potencijalu. Kaj bi rekli, kakšne obrvi so trenutno v trendu? Kaj je in? Svašta. Svašta? Pa svašta? Definitivno nešto, osobno naginjem više nekakvom prirodnijem stilu, da je to malo prozračnija obrva, da je začešljanija, ali recimo vidim kod klijentica da je ili to, ili smo back to 2016. gdje je obrva iscrtana, jednake debljine, jednake boje cijelom dužinom i jednostavno ne vidim kod klijenata nešto između, ali osobno sam više za tu nekakvu prirodniju varijantu. Jaz sem 100% sredina. Ti si 100% sredina. Jaz ne vem, prej sem lena za ta 2016 eyebrow look. Ne morem, da vsako posebej dlačico narišem, res jih karvam do konca, to ne. Po drugi strani pa tudi te naravne obrvi, so mogoče malo preveč naravne. Jaz rabim nekaj, da me lepo okvir, tako da zlata sredina. Zlata sredina. No, zdaj, tukaj vidimo, kako si gel za obrvi uporabila tudi na Emi. Kako zelo pomembna je smjer nanašanja. Pa smjer nanašanja je zapravo u ovom proizvodu najbitniji, jer mi ako ga nanesemo samo u jednom smjeru, neće biti dovoljno jako, jer se onda nema za šta uhvatiti, pa onda ako samo začešljamo prema gore, za pola sata, možda i manje, obrva nam se odljepi. Zato trebamo ići i gore, i dolje, i lijevo, desno, baš da uđemo u svaku tu dlačicu, začešljamo i onda na taj način oblikujemo željeni izgled te obrve i zalijepimo ga onda, pritisnemo jednostavno. Pa je dovolj, da obrvi ostanejo na svojem mestu samo ta gel? Ali da, dovolj. Staviš na njega? Stavimo taj gel. Jaz bi edino rekla, ne pozabiti dol skincare-a, SPF-a, primerja za obrvi, ker lahko se zgodi, da pač potem tudi padejo dol posledično, ker je malo bolj masno, ne? Ok, super, hvala lepa, ja, dobra opomba. Zdaj pa gremo k naslednjemu izdelku, s katerim imamo občutek, da ni dobro pretiravati, ampak do tega še pridemo, torej govorili bomo o fiksiranem pudru v prahu Wonder Snatch, kako in zakaj ga uporabljamo, torej kdaj pride na vrsto puder v prahu. Puder u prahu uvijek koristimo kad želimo zaključati podlogu koju smo nanijeli. Znači bilo koji masni proizvod moramo zaključati sa suhim. Osobno puder u prahu ne volim koristiti na cijelom licu jer onda zapravo dobivamo taj efekt maske. Koža nam izgleda suho, pogotovo ako se radi o zreloj koži ili koži s plovim aknama. Zna izgledati onako jako crispy, ne dobro. Puder u prahu koristim kroz cijelo šminkanje u tankim slojevima i znaju me često klijentice pitati na kraju ili pred kraj, pa kao hoćeš me matirati. Pa kao matirala sam te cijelo vrijeme, ali ne kužiš jer to nije ono klasično bejkanje što smo prije radili, nego tanki slojevi, jer ako pretjeramo sa takvim proizvodom, onda nam se samo tekstura naglašava.
Torej, zelo pomembno je, da s tem izdelkom res ne pretiravamo in da nekako, kot pravi Ivana, ga že uporablja med samim procesom, a ne, torej ne tako, kot smo bili mogoče vajeni na koncu make-upa dejansko zafiksirati cel obraz, ne, kot da vsi delamo na televiziji, a ne, ker to je tak tipičen televizijski make-up, kjer zaradi luči seveda ne sme biti nič šajna. Zdaj pa mislim, da gre na splošno tudi sam trend v to, te neke zdrave kože, ki seveda ima tudi nek odsev in ni popolnoma brez sijaja. Kako pa ti gledaš na to, Ema? Jaz v bistvu mislim, da še posebej pri aknah je res pomembno less is more, ker v vse te v bistvu brezgotine se zelo hitro usidra prah, tako da pejte počasi, lažje v bistvu gradite, kakor da odvzemete od obraza. Ja, zato ker včasih se uporabi pudra v prahu izogibamo, ker se bojimo, da nam ne bi šel notri v te gubice. Zdaj govorim o starejši, zrelejši koži, torej je skrb, da se ne bodo te gube še bolj izrazito potem pojavile na našem obrazu, ampak zelo podobna logika pa velja tudi pri aknah, kot smo zdaj slišali, a ne? Ja, bi rekla, definitivno. V bistvu aknasta koža je podobna kot zrela koža v smislu pač usidranja produkta v pore oziroma... Sjetljive. Ja, tako da bi kar povedala. Ivana, kaj pa pomeni barvna korekcija pri pudru, ki si jo ti tudi recimo prikazala na Emi in kje ga je smiselno nanesti največ? Pa definitivno kad pričamo o kolor korekciji za prekrivanje nekakvih diskoloracija koje imamo na licu, pa bilo je pitanje i za rozaceju, dapače definitivno, ali evo ovdje smo koristili na području ispod kapaka nešto nijansu koja je malo više naranđastija, malo ide na losos jer želimo neutralizirati taj podočnjak. Negdje je neko nekad rekao da puder, odnosno korektor koji se stavlja ispod očiju treba biti 2-3 nijanse svjetliji. Treba biti svjetal, ali na taj način mi ga samo još više izražavamo, on je sve vidljiviji. Mi trebamo napraviti tu kolor korekciju da mi blokiramo tu plavu, tu zelenu, ljubičastu, ovisno koje je boje podočnjak i onda možemo koristiti puder u prahu koji nam je u toj nijansi. Kad kažem naranđasta, ne mislim full na naranđasto, nego malo kad gledate puder... Oranžkasta. Oranž, tako je. Ili ako smo svijetli, onda više na rozo. Na roza. Tako je. Nije si stavila bolj losos pod ton, a ne? Da. To se pravi nekako, zdaj če bom rekla, če se lahko poistovetite nekako s temi malce temnejšimi rjavimi lasmi in bom rekla, ne preveč svetlo, ampak tudi ne zelo temno kožo, potem bo tudi za vas najboljši podton losos. Nijansa. Nijansa lososa. Če pa smo zelo, zelo svetli, pa nijansa na roza. Tako je. Tako. Tako je. Okay, kdaj pa recimo zelena? Kdaj zelena? Zelena je zapravo podton. Zelena je podton, zelenu neutraliziramo sa crvenkastom. To i dalje može biti ta neka naranđasta, ali nešto tamnija. Mi tu pričamo zapravo o intenzitetu boje. Nijedan od ovih pudera nije roz i naranđast. V bistvu nasprotje, ko imaš akna, so rdeče barve, daš čez zeleno barvo. In to je v bistvu ta celoten color wheel krog in tam v bistvu gledaš, kje so nasprotja. Zato pa jim rečejo umetniki ličenja, ampak danes umetniki ličenja te male skrivnosti velikih mojstrov delijo tudi z vami, tako da hvala Ivana. Skupaj se učimo, zagotovo nismo še končali. Ustnice so naslednji del, ki ga bomo obdelali, torej ustnice so vedno neka pika na i, s tem se bomo strinjali, začeli bomo s svinčnikom za obrobo ustnic, torej Lip Lingerie, Lip Liner Stain in kako ta izdelek uporabimo, da bo na usnicah ostal čim dlje časa. Isto kao što pripremamo i kožu za šminkanje, trebamo pripremiti i usnice za šminkanje. Ovakve tipove proizvode koji su nešto dugotrajniji od običnih olovaka, volim početi na način da zapravo s onim što mi je ostalo od pudera u prahu na kistiću, pomatiram usta da su suha, jer ako su mokra onda se ni proizvod neće primiti. Ono što je bitno voditi računa je zapravo da ne iscrtavamo previše van našeg prirodnog ruba i negdje je normalno zapravo da mi volimo malo pojačati ta naša usta, ali onda ako ih pojačavamo ih na unutarnjem dijelu, na ovom vanjskom ne toliko. I isto tako je bitno napraviti da ta boja, ta kontura, tako reći, nestaje. Volim nanositi na način da prvo obrubim, pa onda blendam prema unutra i postignemo taj neki ombre efekt.
Preden nadaljujemo, hvala lepa res za vsa današnja vprašanja, še enega bomo zdaj le izpostavile. Malo se bomo vrnili nazaj še k pudru v prahu. Torej, vprašanje je, ali je vedno potrebno dati puder v prahu in ali je razlika med pudrom v prahu in v kamnu? Razlika je u obliku. Samo oblika. Razlika je u obliku, unpopular opinion, puder u kamenu je nastao iz profesionalnih pudera u prahu koji su prvi bili, jer je jednostavniji za upotrebu, nošenja u torbici, brendovi su to skužili. Više se tu radi o tome šta nekome više paše. Mogoče sam folk ne ve razliko, tudi jaz ne vem iskreno, pa nisem do malo nazaj, ampak baking pa pač samo setting the face, ne, samo da odstraneš ta shine. Da mogoče res ni neke razlike, kako rekla, to v bistvu zdaj prvi slišim, ampak fun fact. Puder u kamenu može postati puder u prahu kad se razbije. To je res, ja. Da. In recimo še druga stvar, ne, znotraj tega vprašanja, ali je vedno potrebno dati puder v prahu? Ovisi o tipu kože. Ovisi o tipu kože, recimo netko koji ima izrazito suhu kožu, to nije potrebno. Koža ga ne traži. Neko koji ima izrazito masnu, to koža traži. Isto tako ovisi o tome, kod nekih klijenata vole da su masni, da se sjaje, neki ne vole. Ovisi. Nije 100% potrebno. Hvala lepa Ivana, hvala lepa Ema. Zdaj pa nazaj k črtalu za ustnice. Zelo pomembnem koraku, a ne? Gre seveda za to, da tudi malo pokorigiramo obliko naših ustnic. Torej, na kaj moramo biti pozorni pri uporabi svinčnika? Kako dosežemo lepo obrobljene ustnice, da so še vedno videti naravne? Zdaj bomo to tudi videli, a ne? V bistvu, jaz bom rekla, da ker se to hitro posuši, ker res ostane tudi po 3 dni na rokah, ko boste šli potestirati, boste videli. Je pomembno, da v bistvu delate zelo kratke gibe, počasi, ker nočemo, da v bistvu se zgodi ta situacija, da ti malo spodrsne, pa dodaš mogoče še kakšen dodatek ustnici, tako da počasi se daleč pride. Definitivno obratiti pozornost na prirodni oblik usana, ne ići previše van tog oblika. Naravno da trebamo iznivelirati ako je tu nekakva asimetrija pa da nam jedna i druga strana izgledaju isto i ne ići sa prejakim bojama i pogotovo ne ovakav tip proizvoda prejako pritiskati. To se suši, jako brzo trebamo raditi s njim i onda ako možda malo fulamo pa nam se ne svidi pa smo onda ljuti, živčani, trebamo brisati polako. I utapkavati isto kad ga nanesemo, utapkavati, blendat i to je to. Lahko uporabimo samo svinčnik, brez šminke in glosa? Može samostalno, može sa ružem, može sa glosom. Nimamo pravil tukaj, to smo že rekli. Točno to. Danes prisegamo zgolj in izključno na svoja pravila. Pri čem pa ste prisegale, ko je prišlo do šminke? Bojda ste uporabili tekočo šminko Lip Lingerie? Koristila sam nijansu Warm Up 07. Ja, 07. Isto tako kod ovog proizvoda je potrebno pustiti mu da odradi svoje kad ga nanesemo jer je to mat ruž i onda ako krenemo odmah možda sa sjajem pa se to pomiješa, izgleda čudno. Volim ga nanijeti na cijela usta, dopustiti da se osuši i onda ako želim se tu igrati sa nekakvom teksturom, malo možda postići nekakav dojam većih i punijih usana, onda nanesem samo sjaj na središnji dio usana. Ne nanosim na cijeli, nego na taj središnji. Kako pa izberemo pravi odtenek šminke glede na ostali make-up, ki ga nosimo? Pa ovisi o tome što oblačimo, ali recimo nekakva pravila su, ako imamo jako naglašene oči, onda će nam usta biti svedena i obrnuto. Ja na kraju zapravo volim raditi kako mi je po guštu i ovisno o tome kako se klijent najbolje osjeća. Zdaj na koncu sta kot piko na i dodali še gloss za ustnice Jelly Job. Mislim, meni je že ime zelo všeč. Kateri odtenek ste izbrali vidve? Se spomnite? Ja, sem šla v bistvu bolj v tako rozkasto smer. Sem izbrala bolj tako nežno rozikasto. To, kar je trenutno viralno. To se pravi, ponavadi gloss dodamo, če želimo še malo dodatne svežine in sijaja. Je tako. Kako pa ga kombiniramo recimo z mat šminko? A moramo biti pri nanosu na kaj še posebej pozorni? Definitivno prvo ide mat ruž, onda stavljamo gloss, da ne bi bilo zabune da ide obrnuto. Super je aplikator jer zapravo ga možemo vrlo ravnomjerno nanijeti
I ovo što sam već bila rekla, na unutarnji dio usana se najviše fokusiramo ako želimo raditi na tom volumenu i da nam usne izgledaju veće. Tako, jaz sem zdaj še pokazala ta aplikator, da si bomo lažje predstavljali, o čem govorimo, a ne, torej aplikator zelo priročen, tako da boste lahko zelo precizno nanašali izdelek na svoje ustnice. Kako pa se počutiš ti, Ema, ki nosiš ta glos? A se kaj sprijema ali je zelo prijeten občutek? Ne, meni je res top. Tudi, ko ga je odprla, von fenomenalen. V bistvu mi je pa, kakor si kazala, najbolj simpatičen aplikator. Se mi zdi tudi za make-up artiste. Za make-up artiste bo po mojem tole super, zato ker lahko obrišete to spatulo, oziroma tudi za navadnega konzumerja, da se ti v bistvu izdelek noter za brez veze ne uniči z nekimi drugimi kombinacijami, ki si imel na v bistvu ustnicah. Tako da res super. Tako spominja malo na K-Beauty. K-Beauty je. Ja, vendarle imamo tu 23-letnico in malo teh trendov. Ne, super, odlično. Danes se bomo res naučili veliko novega. Mogoče še to, Ivana, kako dosežemo tako imenovani plump efekt, efekt polnejših ustnic? Pa definitivno sjaj na središnji dio. Ne nanosimo ga na cijela usta, nego na taj središnji i zapravo se tu igramo sa odbljeskom svjetla. Torej, če želite ta nekoliko bolj poln efekt ustnic, predvsem poudarite z glosom ta sredinski del ustnic, ne nanašajte ga tudi na strani, ampak zgolj na ta notranji del oziroma po sredini. Zdaj, prišli smo do končnega rezultata, ki ga v bistvu opazujemo in občudujemo že od začetka naše oddaje. Svež naraven videz. Če bi morali gledalkam dati zdaj 3 ključne nasvete za lep naraven videz kože, kateri 3 bi bili, Ivana? Definitivno manje je više, less is more. Nemojte se truditi izbrisati teksturu kože jer to ne možemo, nažalost. I definitivno skincare prije make-upa. Jaz bi pa rekla, kakor sem že prej omenjala, roke, uporabljajte jih, ker jih imate. Potem pa tudi za setting puder, da ga lahko v bistvu uporabljate na 101 način, ne samo v bistvu na predelu, kjer ste masti na obrazu, tudi ga uporabljate na ustnicah, kakor smo omenili, tudi na očeh. In tretje, najbolj pomembno pravilo, da ni pravil, Tako je. No, lepo, da smo zaključili s to mislijo, glede na to, da se s tem zelo lepo poistoveti tudi miselnost Nixovih izdelkov, ki smo jih danes poznavali in ki so nas, oprostite, jaz bom to rekla na glas, navdušili. Navdušili so tudi Ivano in seveda našo Emo, kar pogledajte, kakšen iskren nasmeh. Človek bi rekel, da ste se imeli luštno še pred začetkom naše današnje oddaje DM Live, ampak hvala, ker ste delček tega delili tudi z nami, z vami in če bi tudi vi želeli preizkusiti kakšnega od teh izdelkov, ne pozabite, 20-kratne točke veljajo od danes pa do nedelje, tako v trgovinah DM kot tudi pri nakupovanju preko spleta. Samo potrebno je aktivirati kupone, tako da to pa le naredite. Poleg tega pa držim pesti tudi za vse tiste, ki ste bili danes z nami. Mogoče se znajdete med nagrajenci. 5 paketov z izdelki Nix bomo podelili med vas. Hvala lepa še enkrat tudi vama. Luštno smo se imeli. Hvala vam. Ja. Ivana, hvala, ker si prišla samo za to posebno priložnost iz Zagreba in Ema, hvala, ker si z nami delila. Prišla iz Ljubljane. No, res je, da nisi prišla oddaleč, ampak si pa z nami malo delila tudi svojo osebno zgodbo in hvala, ker se o tem govori na glas, ker zagotovo nisi edina, ker ima vsak od nas neko posebnost, ki jo je dobro nasloviti in če so to akne, mislim, da ste danes res dobili en kup izvrstnih informacij iz prve roke. Dragi dami, zdaj pa tako kot vse ostale DM-ovke in DM-ovce tudi vaju povabim, da se nam seveda pridružite še v naši naslednji oddaji, ki se bo zgodila 2. junija, to bo 1. junijska oddaja. Če smo danes govorili o make-upu brez pravil, bomo naslednjič govorili o negi naših las. Ne zamudite, gledamo svojo aplikacijo Moj DM. Srečno! Ćao!